Bayaprok, Zeprosimi, Coronavirus Solonani, Startanka, Aprosimino, News Rogo Hazagi Tonkaze, Coronavirus ni sources, Talkback Sihinei, Mane, Talkback ni Hoitesi, Fast Coronavirus, Fayo Hinei. Aboni Bagino, Kabangma Zagawano, Talkback Rogno, Batar Zagi Tonka. Example, Sini India ni Rajasthan wasi, o Chicago, 150 ni Sepano Kabang, Talkback no Batarmani Koktomaro, Kashawi Faika. Tangi hinge bororok kirizagi tongkaze a talkback ni hoite boroni shago coronavirus solo faine hinne amo haikenu koktuma kashawi faikaze Australia obo kabangma talkback nono batar jagaine thik amo haikenu USA rogobu engai tongka tei Indonesia wole 1000 ni sepan kabang talkback rognosi batar jagai faika only amono kiriwisi je a talkback rok borok ni shago COVID-19 virus solo renai hinne Tabok kusen hingke amosi je talkback rok kebai de sini bagi asuk kirima sengsa ebake talkback rok kebai de sengna coronavirus solo reiman jodi manai ne tongkangke bahai ke man ebake besuk jorati man tei sengsini nogan rogo talkback rok no nukangke bahai ke reaction klainani nangnai sengbono kirijagi de tongnani nang ebake sengbono bethari paimade janai abarok sotonotiu ang tininaroni besgango kaham hamia explanation klainai aboni bagino norok getalai tongdi ane o video by paithak zora first langno no sanai o sengsaro total 1400 ni sepano kabang talkback ni species tongo aroni bisingosi only kaisa talkback species ni sagosi SARS COVID-19 virus ni related kaisa virus manjago Ikonai di norok talkback ni expert mane talkback no tui PhD klainai ebake study klainai chiropterologist ni kokrok no khanawi nai di वायरोलॉजिस्ट हैं इसका मतलब आप बैट्स पे रिसर्च करते हैं आप पीएचडी करने लग रहे हैं अपनी बैट्स पे तो मैं पहले आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि हमने न्यूज में इतना सुना है कि ये बैट से ओरिजिनेट हुआ है कोरोना वायरस तो क्या बैट्स इसे फैलाते हैं क्या यहाँ पर जो लोग डरने लग रहे हैं इसे लेकर वो सही है लोगों को डरना बैट से जी बिल्कुल नहीं ध्रुव क्योंकि कोरोना वायरस जो कोविड-19 बीमारी जिस वायरस से होती है SARS-CoV-2 जिसे हम कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस उससे रिलेटेड एक वायरस बैट्स में पाया गया है और जब मैं ये कहता हूँ कि बैट्स में पाया गया है मैं स्पेसिफिकली एक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ एक प्रजाति की बात कर रहा हूँ और कुल मिलाकर पूरे दुनिया में 1400 से ज्यादा प्रजातियां हैं बैट्स की तो इसमें से सिर्फ एक प्रजाति में SARS-CoV-2 भी नहीं उसका एक एंसेस्टर उसका एक पूर्वज वायरस पाया गया है और जगाओ नरोगो नुगुइनो मान खनाजे talkback ni shago je virus manjago abo COVID-19 virus ya but abo COVID-19 virus by similar le tongo but same to same ya ICMR mane India Council of Medical Research rock kaisa ketal report tiklaima jagao sajak tongo je COVID-19 virus by belaino similar virus talkback ni shago manjaka hinai a news rogno khanaoino borok rok kirijagai talkback no botharnani start khlayo a news rogno kaham ke te detail ke porewi naya karaino tabok ke a talkback rok besuk joratei coronavirus ni sources ebake besuk joratei gobayengman je talkback ni hoiteno coronavirus ni sources engai fayo hinmani kogro aboni answer hinge talkback ni shago je virus manjakmani abo COVID-19 virus by belainu similar tongo aboni bagainu scientist rok amohai songu je talkback ni sakni a virus no alka animal ni shago thangai modified engai abake sense engai SARS COVID-19 virus so develop ngai hinai mane talkback ni shago je virus manjakmani abo COVID-19 virus ni ancestor hinai tangai hinge a talkback ni shakni virus by COVID-19 virus belainu similar aboni bagai but omorok jotono confirm ya just similar ni bagai scientist rok amohai songui tongo amteisi tabok hinge a talkback rok kebai te coronavirus no soloro iman ebake jeng talkback no bethar kange sini saya de ngai natuda sanai aboni answer hinge no talkback ni sakni virus direct sini sago kuno dinono soloi mania talkback ni sakni virus sini sago solona hinge kaisa intermediate animals si nangnai intermediate animal ni help by kesi sini sago soloi mannai joto cases no talkback ni sakni virus sini sago solona hinge intermediate animal ni thormangsi soloi tongmani nukjago example tabok suk jarao joton se kabang evident manjak maningke amo haije talkback ni sakni virus kaisa animal pangolin ni sago faika boni hoitesi jeng bororo ni sago fayo hinai
tangi hinge pangolin kaisa belainu rare animal but pangolin no world ni jotoni se most traffic animal norobo oro jagao buji wino mankana je tokbak virus ni sources phanosi tokbak ni shak ni virus ro direct sini shago toloi mania hinai mane jeng tokbak no bethar kanke sini saya singnai jori jeng virus rogno amo aike sini sago soloria khlaina hinge most traffic animal rogno si control khlaina ni nangnai je animal rogno phano hainu bethare sikaro khlai tongmani sini jaya tabok noroni question hinge amosi inke tokbak nile tamo important tong jeseng tokbak no bethar kanke sini saya engnai aboni answer hinge jeng tokbak no bethar kanke sini saya engmani kaini reasons tongo kaisa hinge tokbak rok pollination no help khlayo te kaisa hinge tokbak rok agriculture ro pest no control khlaina ni wobu help khlayo agriculture areas farm areas rogo tokbak ni belai no important samang tongo insect rok no sawoi pest rok no sawoi borok farmer rok no help khlayo scientist rok estimate khaika je Indonesia ni andaro je cocoa farmer tongo aro ni pest control khaina ni bagai tokbak rok je help khlayo aboni rangsi 800 million US dollar ungo mane jodi tokbak kare hinge aroni farmer rok pest control khaina ni wasi 800 million dollar rang sabainani nangnai thik amo haikeno America obo estimate khaija khaje every year 22 billion dollar rang banchiro a tokbak roksi farmer rok ni pest rok no control khaina ni wo tabok hinge norokbo 100 ni man khana je o sangsaro tokbak kare hinge pest rok ni population insect rok ni population o sangsaro besek gobangai tangnai jodi sing jotono analyze khlaiwi kaham ke 100 naikangke coronavirus ni sako solo phaimani reason singke global wildlife spread si mane bolongni se animal rok no phano illegally sikar khaijagai tongmani illegally se animal rok no phano romoi faljagai tongmani kuno jagao traditional Chinese medicine namnani bagai rok ebake kuno jaga rogo hinke sanani bagai rokbo example pangolin no naidi kabangkok expert scientist no songuje coronavirus ni intermediate host pangolin animal no hinai tokbak ni shakni pangolin ni oro faika te pangolin ni hoitenke sung bororo ni shago solo ka hinai tangai hinke pangolin no world ni jotoni se most traffic animal borok rok pangolin no illegally romoi ayang uyung rohor kugo aboni bagino babrok jeng amohai disease ni virus rok solomani theke yogoi tongnani hinke amohaike illegally animal rok no romoi sikar khai phalmani rok no si ma bathagrunai abake ma kasunai haike sisang control lo tobui mannai hambai babrok no ane o video no pai thak jaranai tongmani bagai angka khalai norok ane o video ni tro coronavirus ni sources no tui kishale knowledge man kanai nei te norok salbrum no omai kok borok scientific te educational amazing fact nane ni muzukanke ane o channel no subscribe clarity video no like clarity te ane o video no joto tiprashan orobu share clarity norok no belai kino hambai